Hello everyone, welcome to the Pizzo's YouTube channel. Twababwiye ko twayihinduye izina yavuye kuri Mr and Mrs Pizzo's Family Show ijya kuri the Pizzo's. Turabakiriye muri aka kanya, turabakiriye ngewe na Ella. Say hi Ella. Hi. Twagarutse na video nshyashya ya cake. Twagarutse na video ya cake. Guess what? Ni cake ya birthday yande Daddy's cake cyangwa se Mr P's cake kubera ko afite birthday on the 9th June. So guys, mukurikire mubane natwe. Uyu munsi tugiye gukora cake ifite shape itandukanye niyo twakoze ubushize. Uyu munsi ndaza gukoresha umutozo mvanga, ntabwo ndi gukoresha ya mashini yacu umumenyereye. Ndaza gukoresha na ya mvange yanjye nk'ibisanzwe. Hano mfite amagi, mfite amazi, mfite n'amavuta. Ushize nakoresheje bara, nkoresha n'amata, ariko uyu munsi ndakoresha amazi ndetse n'amavuta, vegetable oil. Niyo ndi bukoreshe. Ndifashisha amagi atatu, biba byanditseho hano ibyo uri bukoreshe. 3 eggs ndetse na vegetable oil and 1 cup of water. Ndakoresha 1/3 cup vegetable oil, kimwe cya gatatu cy'amavuta yo guteka. Naranje kubipima deja ahangaha, naranje kuyapima, birapimye mbese. Na amazi meza ushobora gukoresha atetse cyangwa yayandi aza mu macupa, amazi meza donc n'amavuta ataratetseho, amavuta mashyashya ya vegetable oil, cyangwa se wenda ubaye ufite butter ushobora no gukoresha wenda butter. Ella gaho shyiriramo 3 eggs hano. Carefully. Ooh, good job. Tumaze gushyiramo amagi yacu atatu, turongeramo 1/3 of vegetable oil, 1/3 cup of vegetable oil. Turangiza dushyiremo na 1 cup of water. Can you mix? Ella, thank you. Wait. Fasha gutya. Turakoresha ya mvange yacu, katara gutya. Turayifungura. Bring a scissor.
Urasukamo neza witonze carefully, shyiramo hasi cyane ugeze imbere neza. Put this in trash. Mix. Fata isorori ukomeze. Smells so cool. Let me help you. Ngaho komeza nawe komeza abandi. Rero uyu munsi yiyemeje kumfasha buri kantu kose, ubu kuvanga ni nkaho tubigeze ku musozo. Go wash your hands. Igikurikiyeho ndaza gukoresha iyi pan yanjye, it's a non-stick pan. Hurry up, Ella, hurry up, hurry up, hurry up. Ariko ndafata utuvuta dukeya nsigemo. Yanzanire ka kantu ko gusigishamo gutya amavuta. Karimo aya mu kabati. The second one. No, down.
hari utuntu twabugenewe tumeze nk'udupapuro nibagiwe ukuntu batwita ushaka kurambikamo kugira ngo keke yawe idafatamo neza, ariko kuko twanshiranye nifashishije amavuta. Iyo dufite nitwo ukoresha. Bireba neza. Next time niyo uzadukorera cake, uzadukorera iyande iya Junior. Niwo uzayikora wenyine. Are you ready? Uzabishobora? Ntabwo uzabishobora wenyine? Okay, nzagufasha. Dusukemo. Okay. Ikurikiyeho rero ni ugusuka ya mvange yacu ahangaha, ariko mbere yuko nsukamo preheat ya oven kugira ngo iziko ribe rishyuha no kuri cake, iziko ribe rishyuha no kuri cake. Murabizi ko tubanza tugapreheatinga oven yacu. Noneho tugiye gusukamo. No. Over there. Nako kanjye hari. Help me. Wait. Jesus. Nahise kumfashije. Cyatuma tubimenya. Komeza ufashe gutya cyane imbaraga nyinshi. God, thanks for helping. Wait, thanks for helping. God, now it's good. Let me show you. Urumva ko oven yacu yaranje kutubwira ko yashyushye. Dushyire ya mvange yacu muri oven twapreheatinze kuri 325 Fahrenheit. Dutegereze cake yacu
kwiza gushya kugira ngo umenye ko ihiye ukomeza ushaka gushyiramo iminota ariko ushaka no gukurikiza ukomeza uyireba keke yawe uko igenda ihindura ibara yamara gushya ugashyiramo wenda nk'agakida cyangwa akandi kantu ukoreshamo wazamura wabona nta kintu gifasheho ubwo umenya ko keke yawe yahiye tujyane muri oven tayari ikaba yahiye ubona ko nta kintu kije kuri aka kantu nkoresheje kakiri naho tureba ikintu kiriho ikintu kije keke yacu yabaye ready keke yacu yabaye ready kanze tuyikure muri oven okay keke yacu muri kuyibona keke yacu ikaba yamaze gushya neza nabiberetse ukorejemo ka kantu kameze nka kirida mwabonye ko nta kintu cyajeho nibyerekana ko keke yacu yahiye murabibona ko yabaye golden brown iracyashyushye murabona ko isa neza irasa neza golden brown aka kabara kaba kagomba kuza kugira ngo keke yacu ibisa neza cyane era urabona isa gute se ameza so guys tugiye kwireka ikuringe down iminota 10 cyangwa se ihore niturangiza tugaruke niki tuyidecorating yes turakomeza tuyidecorating komeze mubane natwe Ella thanks for helping hello guys hello twagarutse rero na keke yacu twagarutse na decoration ya keke ya birthday ya Mr. P ndi kumwe na Junior noneho ndetse na Ella turakomerezaho hano ndifashisha ya keke yanjye naranje gukora ndaza kwifashisha izi strawberries ndetse na za cream zacu turatangira tuyikata ndifashisha icyuma nubwo atari cyo cyagenewe gukata keke nicyo mbaye mfite muri aka kanya ariko ubaye ufite ikindi cyuma cyabugenewe habaye ibyuma byabugenewe byo gukata keke ndabanza nkureho aka gaparte ko hejuru give me okay ndangiza nakuraho yapa oh look how delicious our cake is cake yacu yarahiye imeze neza cyane bravo I can't wait to test it urabona ko imeze neza cyane ndayiringaniza bisanzwe urabona ko amashyi hano mbese ndi kubikora neza niyo mpamvu Junior yakomeje kumpa amashyi Juju ngamurekerera none se Juju uzabyiga nawe uzajya ukorera cake daddy no next time okay nawe la ariko njyewe uzakurya nka iya Junior niyo uzakora wowe
Zakora iya nano niya Ellen. Wow. Then zakora iya. Iyanjye? Yeah. Wow. Ooh. Ntabwo nzongera noneho ku baking. Junior na Era nibo bazajya ba baking next time. Niya. Nyande? Niya Era. Nya Era? Yeah. Niyo uzayikora nawe? Yeah. Really? Yeah. Will you make it? Nitumara kwiringa neza bishobora kuba bitari perfect kuko nafite ikintu kimeasuringa kiringaniye neza ariko hari ukuntu umuntu arebesheje ijisho akabona hari ukuntu bijya kuringanira. Nindangiza ndafata nse nk'uyigabanyamo kabiri. Iki cyuma cyanjye nkeneye kugura ikindi cyuma. Era wazangura icyuma se cyo gukatisha keke? Yeah. Wowe Ahubwo uzabona amafaranga Yeah. niba mukuru. Yeah. nanjye nimba mukuru Uzakingurira. wanaguriye Zakugura ama makeup yose nanjye. Really? Yes. Wow, that's beautiful. nanjye Kasiye mu isakoshi yose. nzakugurira agasokora Wow. Nanjye ndakugura n'akabombo. Okay. Nanjye akabombo. Akabombo nese dada uzamugurira iki? Tuzamugura nabe tuzamugura ibyo Ibyo ashaka? Yeah. Okay. Murabona ko zitandukanyije, nimara kuzitandukanya help me with the knife. Nimara kuzitandukanya iyi ndaba nyegeje ku ruhande gatoya. Iki ni cyo mbabwira ko iyo ufite icyuma cyabugenewe ntabwo hazamo izi dodani ziri muri keke ariko it's fine. Noneho ndangiza ndatangira kuri iki ngiki. Help me. Ifashisha iyi bara cream yanjye. Ufite hari ibintu byagenewe kubanzaho hano. Ufite n'amata ushobora kuyakoresha ukayasigaho. Ufite na confitire hari ukuntu umuntu abanza kuyimixinga n'amazi ugasa nk'uyishyushyamo gakeya yahora ugasigaho. Hari ubwoko bugiye butandukanye umuntu abanza gusigaho ariko yewe ndahita nsigaho iyi bata yanjye, bata cream yanjye. Put this in trash. Wait to do. Ugira gutya. Noneho ugasiga ngaho mfashe. Junior is helping, just like this, slow by slow. Yes, God, wait. I want you can let me. I can try on you. By yourself? Yes. And here I can do the chocolate. Wait. Just okay, do it by yourself. Let me see. Okay. Ngaho ngire vuba. Sibyo? Ukora keke ya daddy. Ngaho ngire vuba. Tuhereze Naira nawe akore none mute mukurikira ngaho. It's your turn. Yes, just like that. Oh, careful. Okay. Bravo, Ella. Help me. Bravo, Junior. Korera bravo nawe, Junior.
Wow. Wow. Bravo, mommy. Bravo, mommy. Bravo, mami. Iyi rero yanjye ya mbere ndayirangije, ndagiza ndifashisha ndafata yariya ya kabiri nyiterekeho. Turahakavaringa hano, tuhapfuke neza kugira ngo imyanya idasigara igaragara.
the candles. Hey guys, it's Mrs. P again. Chef P yarari hafi kuza kandi keke twayikoze haraho yari yagiye nagira ngo tumukorere nyine aga surprise. Ntago biba byoroshye kumukora surprise, ntago biba byoroshye gukorana ibintu n'abana ngo ukorere umuntu surprise ko bari bimubwire, ariko navuze ngo reka ngerageze ndebe ko biri bukunde. Ageze hasi namwumvise bikura cake muri frigo, cana udu candles nari nashyizeho nibagiwe ndushyiraho ntarayishyira muri frigo, ariko ndakeka wenda turi bwake, simbizi niba tutakonje. Ubundi ari hafi kugera ku rugi, turebe uko bigenda, niba atatugwaho tumuririmbire. You're gonna stand over here, Junior, and you're gonna stand over here. Let's light up our candles. Now, ziri bwake. You can do it. Turi bugire hano twazi, amene twenda gushira simbe. Uhuhe. Okay. Niko kureba urashaka guhuha wowe. Ella. You. Me, Junior. Yes. Wow. Araje namwumvise, araje duhita tumuririmbira ninjira nimbe yinjiye adufashe nararangiza. Oh my god. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Come make a wish. Murabona ko tumufashe guys. Zima se nta mwuka nkigira. Banza umuntu ashaje na bujyanga kuzima mwafashije. Cyangwa urashonje ahubwo kuko agomba nakenda shonje rero manze mu mibiri gito. Happy birthday once again, my love. Thank you, appreciate. Thank you. Thank you era. Inzara nzanye n'ubundi aka keke karampaza.
Thank you guys, appreciate. Guys, nimwe mwabafashije kuza kundarira. Twacanaga vuba n'utu tubuji dushira vuba hu. Twari tugiye gushira. Hakomeze neza nawe ikoze. Ninjye wayikoze. Ninjye wayikoze. Umaze kubimenya bino bintu. Really? No kuri. Sindeye utazaje bajya izo sindeye utazazindi bajya kugura hano ruguru. Ujo. Kameze neza? Kombe. That's a chocolate. Go. Zangiye kurya shokora uyu munsi ndazimara. Azumi cyuma ariko maze hata a hot cake for you, my love, because I love you. I always love you. Thank you so much. I appreciate. Oh my god. Murabona tamaze kubimenyera. Ariko inzara ndarinzanye shata muse numva nifite inzara. Saying she loves you too. Oh, I love you too. Uzamukanya kayara. Uzamukanya kayara nuvanyerisha nje kwirira kumbi mwanteze. Nakumvaga imirindi ivuga hepfo n'abana aradufashe. So guys, murabona ko tumufashe. Ibyo byake kunjye namubwiye ko ntabikunda ariko buri gihe arabizana ariko ingi yakoze sha. Umva. Kiye kuyirya pe. Kameze neza rwose ndabona nagatima guys. Nakojemo n'akantu k'agatima. Kubera ko ampora ku mushaha. Ampora ku mutima. Ampora ku mushaha nabanze binoza. Let's bring a knife for that. Icyuma maze inzara nari mvanye ku kazi reka maze nyimarire muri cake. Abaze nk'ibo mbikora ntakoze ndaha. Nitwari kuyirya kuko mfite courage. Uko ubusat surprise ngiye mwahore sinayibonye. Yego. Twari kubigenza gute? Ayiwe. Urahanga nago twari kubona uko tuyikora surprise nago. Kake karyoshye. Ndiye no kujyaho atararangira. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Daddy, how old are you? Thank you guys, thank you, appreciate. Murakoze cyane. Namba merwa nyishe niba mpe vuba nirireho umusate wanjye n'uri inzano rinzanye. Ntago. Thank you. Era namwe mfashije se? Neza. Oh, well done. Nawe najiro. Nawe yamfashije. Oh, thank you. Nayishimye mwakoze neza. Karasa neza cyane. Oh, nagakize. Namazi y'umuli. Happy birthday to you. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to you. Oh, wow. Mwana wanza nayo yumvishe cake pe. Cecetse none yumvise time yo kurya cake. Uretse atumanye n'ige cake ndaje. Aravuze ati ntago nanjye natangwa hangaha rwose. Naka cake. Please. Yeah, guys. Cake kono binteye usambura. Kampere kantu gukatira ahubwo. Kangukatire ku mushaha. Katira ku mushaha. Ndaguha humura nawe. Yamfashije. Oh, we're done. Nawe, we're done too. I love you too, Ella. Oya ntigacike. Guys, rasa neza by the way. Amanota ngende yamuhaye rwose, kanguteruze. Kamanze ngendiyeho ibyo gutegereza ntabwo ndi bubihemo ndashonje nayinzanye inzara n'ubundi. How is it? Vanilla con kajosi. Vanilla kajosi ha. Akwe Ella. That's nice. Kanguheho hariho na strawberry wumve.
Wow. Guys, get muyumbishe pe. Hariho na strawberry yumva. Kanera tumwe. Rabe nawe hariho strawberry. Ibintu ko numva biri ku rwego mpuzamahanga ra. Ku rwego mpuzamahanga. That's so nice. Really? Let me give it to you too. Yeah. Wow. Kano kari international. Kari bien présentable. Sigiye kwa ko ni mukani mu buko yari kinini. Kugira sire mama. Oya. Tabina kwa kuri ko. Uko yatameye keke ngira ngo ndavuga nti umugeni wanza ari ugushaka abakozi bahinga naho ubundi ntago byava no guhinga ingano. Bonne mbese. This is sweet. Ila hasi it. Okay, na go ahead. Yeah. Guys. Mbone ngo gambere mfashe kuri ku bintu nk'ibi ariko turi no mu Rwanda yagize kumfata hari rimwe. Hari about the yanjye yagize kunzanira cake nabwo uramfata. Rimwe gusa. Ubu ni inshuro ya kabiri. Ariko wahora mfata guys. Hano bonye nabyumvaga ariko byabaye byarangiye. Ntabwo nta kintekereza buriye bwana ise natetse iki no minzari nyishira. Nzamutana ndimo mbari inkono. Mba. Guys, abantu mwamufashije kumfata mwese mwamufashije gutegura rero ntimunije n'urwaye ko inshuti mfite ubwo nta n'umwe mwaye kunyandikira ka message ariko yararyoshye pe. High five. Thanks for helping and Junior. Yes. Thanks for helping. Bamwe tari ko nyirye nitonze ko ngiye kurira kuri video ntago nabibasha. Ntabwo kurya nk'iki gice cyose ngakimara. Habona kongera kugaruka kubabwira uko byari bimeze. Sukubeshyira iraryoshye pe. Numva. None naka chocolate nashyizeho. Numva iraryoshye pe. No kuri. Ubundi keke ndi mwana bayipinga. Kandaje nka mpereke gahuje n'amasaha meza ntacyo nshonje. Hari akandi kantu twamubikiye twamuhishiye muri oven hariya turaje tubikora inyuma ya kamera. Harimo kandi kantu nako ni surprise. Guys, reka turese baseze. Byambanye byinshi mbura ukuntu recording. Thank you so much. My pleasure. Love you. I love you more. Thank you so much. Imana ikongere indi myaka myinshi yo kurama. Thank you. Kararyoshye vraiment. Twirambanirane. Kararyoshye cyane. Thank you guys. Okay guys. Mekabanje nkora kantu. Ndaje. So guys, mwakoze kubana natwe, mwakoze kureba iyi video kugeza kuri uyu musozo tumusiriprena. Tuzabonane mu yindi video ya cake. Kamanje nije mbese. Tuzabonane mu yindi video ya cake yande. The next one is Junior. And it's gonna come Eleanor. Eleanor will be next. Yeah. Eleanor will be next. Ciao, mgiye mbese ndimo nitekereza cake nje ntabwo bya video birimo. Mereka mbanze nkora akazi turongera mu kanya. Bye. Okay guys, see you next time.